ngasi phongkiba tungan manipuri se phongsing amasung thokiba thawdo wathoksing dugi maruibi i pawsing oina lakhosar kanda ngasi phongkiba sana lebak pauksi gi sana lebak ki mapaw mem de senjage dugo thamjaga duriba kantin siki mamingsina wa lizala nongsin hek mataraktrabdi ekhoi kamdawba nepram krishna mohan hauzik parliament gi mifam chathari state asigi oina su assembly mifam session chaliba tha asigi ani de yaukre numini mifam chatharaba matung numit taragatre ni mifam sitting leitraba tungda tha asigi kunga mathoi lamta gi nongma panma lepa popo numite gi amuk bakata na phangwadori mathang senba sai english ngani kungo humdu digina kunga mari budget estimate puthoktuna khanaraga pass tawdori saliba senba sai english ngani ga kunga ni thoidegina kungo humdu gi budget estimate ki ahen sentam demand tawduna supplementary demand for grant ayaba logodori leba asigi oinadi budget estimate 2023-24 union finance minister Nirmala Sitaramana Srimatina parliament puthukre union budget ki matangna akhangai singna mod kya pinakre phai phatte hainakre tobugidi mathang sahi english singani ke kunga mari ki angan masrukta pangthokadori ba taragani pan suba lok sabha election 2024 gi yenglaga semba budget ni haibashimadi sumgadaba mali amaromda US ta leiba short seller Hindenburg Research na billionaire Gautam Adani ki mathakta store manipulation amasum accounting fraud ki maral shirakibadu joint parliamentary committee JPC na thijin hansi have opposition ki demand Lok Sabha amasum Rajya Sabha animakta sarangna pathokli opposition ki demand BJP lengang na yadri Prime Minister Narendra Modi nadi Congress yauna opposition na phanayamna laikhom Sashilakliba makai thambal BJP ki election symbol da sengdorakani haina nakuina pakhom pikhi male madusu parliament ni haina media na report tawkhiba thenakhi laikhom thokpa laikhom sashinba thambal satkai da haiba sida khwaidigi maru oidibidi isingni ising leitrabada laikhom thokloi thambal bi ising da satpani ikang na thambal satpa thengnadri lairambadi yai Luribadi laibaki di khangde state asigi di capital city Imphal yauna khungang amadi singi lam khrada tangai fadaba thakna sana yauna ising phangdabagi awaba mayuk narakliba sini hauzik phaidel tha tangkhai henjinkhre lamta tha lakatore nongdi marik ama phaw taraktri suraktri nongjugi matam watli di haibabu nongshin hek taraktraba suraktraba ekhoi kamdauba haibasimadi hangnarakle Lainga ki mekedigi Chief Minister nadi singi umang makai kok thoklaga popi tharamani isingi awaba simayuk naribani hakibagum tawki awaba sidigi khara makai koknana bu upai di puthokidaba mali nong suraklagadi upai oigani hai mali Public Health Engineering Department gi water supply scheme khara maduna koliba mafam khul laikaida pipe ki ising piba ngam khiroi haina lakthokiba thingne Khwaidigi maru oidibadi isingi mahut sinba yaba atopa pambai amata laite ishona su umang wamang sing pat torel sembiramba natana isingi mahut sinba yaba amata sembiramdre science and technology da sakhatle hairabasu isinga manabadi amata puthokpa ngamdri maigidi pambai kya puthokli aikoina electricity phangdraba matamna sijinari basini phaiden lamda asi mahausana isingi awaba mayuknarabasu handaki sina mawongamani adunani nongsina hek mataraktraba suraktrabadi kamdauba hain hangnaraklibisi haukibisai manga taruklom si state asigi oina nungju nungsada ahongba kya miyamna miyoknaki thenaki mamangi sai nipalongi record yengbada kumja english singaniga taragatre khwaidigi nongsuba sai oiki sangsata sahida lisingamaga sangarom supham thokpadu samri hena lisingamaga samapanga humpuga tareka point manga suki hain record tokhi Isau thoki miyoi kya siki amang ata kya thoki kumja english singaniga taragani panda suhena subamak natrabasu ising isau thoki matamadur state lenga ki commissioner secretary water resources na chairman oibi state level task force semduna karamna khutsemgi isau thoklibano mayai oiba madi asan section tharang kari tabu yabagi haibadu lainga ka thamagi manungda khangalakna ba report lirakna baiki task force ki report apun bakhangde mathang sai english singaniga taraga mapandadi nonglik na sudun ikang thoki se minister na precise tawduna nonglik na tabadi oirakliba phibam kupna khanakibani awang thaki mi phamaduda RLI river lip irrigation scheme samaga yangkhai getret mathau to honanaba MOBC gi water pump samaga kun agriculture gi pump taragani to sejinanaba amasum anoba pump sama lainaba minister singna official singni yatang pi gipsulaki kumza
इंग्लिसिंग अनिगा कुनगी फेब्रुवारी दा फमखिबा 13 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 10 सुबा सेशन लोइसनबा नुमिता ऑपोजिशन कांग्रेस की मेंबर्स सिंगना इकंग थोखिबगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाटर पंप लैबिगी मतंगदा हाउस कमिटी सेमदुना थिजिनसी हाइना तक्सिनखिबसु लेखि कुमजा इंग्लिसिंग अनिगा 13 इकंग थोलगा कुमजा इंग्लिसिंग अनिगा 19 दा टेंडर न सिंगबा अमता तौदना पंप कुंथ्रा लेखि हाइना चार्ज तोखि अदुबु चीफ मिनिस्टर एन बेरेनदी नेशनल कैलामिटी असोयब खरदी लेरंबा याय स्वाइद सुम टेंसिलसी हैब वाफम थंबदगी ऑपोजिशन मेंबर्स अकनबा प्रोटेस्ट तौदना हाउस तगी मपान थोखि मणिपुर एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 2020 ऑपोजिशन मेंबर याउदना पास तोखि असुमना नोंजु नुंगसागी अवोन क्या लैखिबगा लोइनना लाइंगा की थौक्सिलदसु पेनखिदबा क्या मपान थुलखि हैबताय खांगदेदा कुमजा इंग्लिसिंग अनिगा कुनगा मथोइदरी नोंजुगी सांग अमु खांगनेम नेमथरखि सही अदुगी जुन था फावबद सुफम थोप सांगदगी सादा यांखैगा निपानगी सांगद वाटखि हाइना रिपोर्ट तौनखि अदुबु जुलाई थाददी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की हाइंगांग एसी की मनुंग चनबा हाइंगांग द इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमसांग एसी की मनुंग चनबा कामेंग अमसु मादेंग द सिंगी इफुतगी इसिंग योक्सिननबा वाटर हार्वेस्ट दी सस्टेनेबल वाटर एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अहम चीफ मिनिस्टर एन बेरेन संगाखि प्रोजेक्ट असिना सिंखोंग द लैब खुल अमदि मियै क्या द इसिंग फोंगनबा ngамलगनी सु हाइना लाक्थोखि सही अनिरोम द ngairibani प्रोजेक्ट असि कानब मियान सोयदन फंगलंगनी हौजिक इसिंग अवाब मयोनरीबसी हाइरिबा प्रोजेक्ट अहुमसिना कोन मफमद लैबा मियामदि थेंगनरमगदबा मानदे अदुबो हौजिकति खंगदे सिंगी इफुतगी योगनबि इसिंग फंगलमगदरा फंगलमलोइदरा हाइबदि खंगदे इसिंग अवाबसि खरा मखै कोखननबा खुजुल थौरांगी मनुंगसना नोंगी इसिंग योगतुना थमनबा पोरमदि डबल इंजिन लैंगा असिना ममांग सही इंग्लिसिंग अनिगा कुनगनि थुइदिगी लोखत पाउखरे कुमजा इंग्लिसिंग अनिगा कुनगनि थुइगी मार्च कुनगा मपंदा जल शक्ति अभियान नोंगी इसिंग योगतुना थमनबा कैंपेन इंग्लिसिंग अनिगा कुनगनि थुइ चीफ मिनिस्टर एन बेरेना हौदोखि नोंगी इसिंग योगतुना थमबगी पांबैसिंग लोखतपा मथौ तारे आखि मसिगी मामा मार्च कुनगा मरि द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मन की बात पुकनिंगी वा ऑल इंडिया रेडियो न संदोखिबादुदा नोंगी इसिंग योगतुना थमनबा थौरांगी मखादा लेबा असगी डिस्ट्रिक्ट पुनमक्ता असौब पुखरी अममम तौरगने आखि जल शक्ति अभियान सही अमा फरकदोरे प्राइम मिनिस्टर हाइबिगी मतुंग इन डिस्ट्रिक्ट 13 मक्ता अखनबा पुखरी अममम नि तारंगदबा मालिक स्टेट असगी तंपाक अमददी असौब लैकाई खुलगोयबा पुखरी कोकथोंग अमा लैरि पाट कैसु लैरि सिंगी लमदा वेटलैंड मसिंग यामना लैरि पुनमा असगी मथक्ता असौब पुखरी अममम डिस्ट्रिक्ट खुदिंगी तौरंबा तारबदी इसिंगी वनिंगाइदि लैतबजानी अदुबु नोंगी इसिंग योक्सिनबा हाइबनिना नोंग सुरक्तरबा तारक्तरबदी योक्सिननबा इसिंगसु लैरोय मरमदुना पुखरी तौरगा नोंगी इसिंग योक्सिनदुना थमगनि हाइबसिदि कानगदबा मानदे प्रोपेगेंडागी ओइनदि खंद्रे नोंग का हेन तारगी इसाउ थोपा हाइबसि मसाना ताबनी ताद्रगी इकंग थोकनी अदुबु इसिंगी मैनेजमेंट निंगथिना परिंग सुमना तौबा तंगाइ फदि लैरगा पीगनी लैत्रगा तोकनी हाइबसिदि अंगांग नुपी फावबा हाइगनी लूरीबदी अरैबदु करमना योगतुना नत्रगना पैसिंदुना थमलगा लैरक्तबा मतमदा कमदौना मुहुत सिनगनी हाइबसिनी ममांगसगी मार्च थादा जल शक्ति अभियान हौदोकपा पुखरी तौरगनी हाइख्रबा मतुंग सही अदुगी मे थादा इसिंग इसाउथोकी नोंग सुबगी सांग जनवरीदगी मे थखाय फावबदा mm चहुमगा तरागा निपानगा पॉइंट मपन नोंग सुखी हेन रिपोर्ट तौनखि इसिंग इसाउगी सेक्शन थरांग लखतखि इखाई बेरेस की गेट मरी हांगदोक्तुना इसिंग थादोखि योक्सिनबगी वखल तौनखिदि नोंगलक्ता मथौ निंगथिना तौखिबा ट्रैफिक पुलिस पर्सनल अमद मिनिस्टर लुपा लाख अमा पीदुना पुनिंग थगतखि पुनमासि मतमतमगी हाइदुनि सालिबा थासिगी अनिदा असेंबली सेशन हौदोकपदा गवर्नर लागनी सनाखिबदि युमथोंग खुदिंग तोति इसिंग फंगनबगी चांगसी अवानोपु स्टेट सिंगी ओइना मणिपुर मकोक्ता दुगा लेबासिगी ओइना तरागा मथु सुबदा लैरि हाबसिनि जल जीवन मिशन की मखादा लुपा करोड़ लिसिंग अनिगा सत्रुका कुंथ्रागा मथुगा लाख मौद्रागा तरुक चंग खुंगंग युमथोंग लाख 4.5 हेनबदा तोति इसिंग फंगननबा पानम थामले इम्फाल सिटी द हेनबी ML दी 45 पी नबा संगिंग सथरी इम्फाल म्युनिसिपल कोऑपरेशन की एरिया द लेबे युमथोंग लिसिंग निफुगा मरी द स्मार्ट वाटर मीटर पी नबगी थाबक सथरी स्वाखी यामना फनायामना पनम थमलबसु संगिंग तौरबसु स्मार्ट वाटर मीटर पालबसु थकना सानबगी दमक सिजनगदबि इसिंगी अवाबदे हौजी खम थेंगले हाबि यारे इसिंग टेंकी की ममलसु हंदक्ति वंखले नोंगमुनि गायनरबसु लैगे हाबदि दुम फंगे अदुनदि इसिंगदि लै येंथोकनबगी मैनेजमेंट खुजुल थौरांगदि लैते हाइना लौबदा लानगनी थाजदि नोंग तरकप गायरबदि अखोय खुदिमक नंगोइबि तहली साला
खंद्रेदा नोंसिन हेक मातारक्त्रबा पात तुरेल सिंह मबुक थंद्रबदी वाखिदौरीदा हाइबंग सना लेबाकी मपाव मैम सेंजगे मखासा थरसरक पोइन मैम तेंतक तेंतक अतेन मपाव खरा मैम थमजगी मैम लुप मियंग तामिनसी अतोप पाव अमना Maheiloi ama Eraknaduna Sire masagi sai kunga mathoirom suraba IIT Roorkee gi Maheiloi ama Ganga Turel da iruzanaba kumbada Eraknabadagi lekatnaba ngamdana laikidre haina police ki mekedi ki phungdorakli police na phungdorakhibagi matungina laikidraba Maheiloi asigi maming Siddharth kawi ma Rajasthan gi Nagaon village dagini project ama gidama professor ama galoinana Maheiloi khara Haridwar da lakhibani makhoi Chandigarh da leiba Divya Prem Sabha Mission ashram da leibani Maheiloi manga se ayu anganbada iruzanabagidama Ganga Turel Torbanda lakhi makhoi manga gi manungna makhoi ani Turel gi matai thangma sarukta kumthadun iruzakhi adominama khanghaudana akanba irai masa amana Siddharth pu khanghaudana lakshin khibani maki haksang phangba ngamkhraidi Amaramdana WhatsApp ki mateng lauduna anga ama pokre Jammu amasum Kashmir gi tuan saruk singda untabana maram oiraga gari sing sathok sasin tawuda khudong sadaba madi Iyalip tawi kudong sadaba mayup naringai marasida miron binupi ama WhatsApp call gi mateng loinana anga ama tekta kaidana pokre hari block medical option na phungdorakhibagi matungina Karen Primary Health Center da hokibi irai numiki numidang miron binupi ama pukhalaki adu mafam adura doctor leramdabana maram oiraga anga unana bohona bada kudong sadaba mayonaki maduna maram oiraga medical staff singna gynecologist doctor amada WhatsApp video call tauki amadi doctor aduna pirakpu instruction ki matungina anga andu pokibene hadi adu hausi koina de miam pau simatang sa lusinjarage masum miam pun anau update ngaminasi